मैं मुखरम जरिए तो निम्बर बसे इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंबम मनुंग हुना सैटरडे नाइट शो दा मैं बुताम नोक्चरी ngasi मनुंग हुना सैटरडे नाइट शो की थोरमसी शो स्टॉपर ओबी की दोरिबा गेस्टिंग असि लागलिबा जनवरी की तारीख 32 दा हाइबदि चाही सिगी अनोब फिल्म रिलीज तौर मैम सिगी मनुंग दा अनोब फिल्म अमा ओइगद्रबा मोस्ट अवेटेड वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स मैम खौरांग नगायना फिल्म सिगी मनुंग दा अमा ओरिबा सनागी nga हरिबा फिल्म सिगी cast and crew. Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, please put it together for the team of Sanagi Nga. Ahamtar Sanagi team bu Manung huna Saturday night show da taram nokchari. Thank you. Team se rahta hai Sanagi team se yauri ba missing se hana loina mang natraga su lai ba khara se yei saktak chagi aham the film se ki director amadi screen writer oibire pa oja Romi Meitei ni aduga mathang sina koi film se ki koi एक्टर मेन एक्टर वारी सानर खांगनी है तारे कोई आर.के. काइकू नी मथंग कोई रेडी युमनाम नी अदुगा फिल्म सिगी प्रोड्यूसर जेनी खुराई नी अदुगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिल्म सिगी कोई कास्ट अमो इबिरिबी बला हिजम नी पुनमक तराम नोक्चरी अदो फिल्म सी सनागी nga गोल्डन फिश है तारे अदुबु हारिबा टाइटल सिमक्तदा अखोगी चाही मरी मंगागी ममांग है बता 2013-14 स्वाइसिदा सनागी nga हाइदना यामना फजबा अखोगी सुमांग कुमहै अमा मणिपुर की लाखरे हारिबा सुमांग कुमहै सिदा बेस तौबा अदुमलबा फिल्म ने हैबसु ताजरे मनबदना आई अहामतदा सो ओपन क्वेश्चन टू ऑल लोइनम की टीम मेंबर गातनी फिल्म सिदा थबक तौबिरबा गातनी अदुबु टू स्टार्ट विद आई उजा रोमेदी हौजरगे उजा सनागी nga सी अखोइना येंखिबा सुमांग कुमहै दुगा फिल्म सिगा कराय फाव खेना गदुरगे कराय कराय दनो एडाप्टेशन तौरिसे कई कई नु खितंग हाइबि ओके यामना नुवाई अहाबदा इन थमनिंग पॉइंट खक ले ओके मरमदी अखोगी सुमांग कुमै की वारी की मागी स्ट्रक्चर से सप्ताना सी सनाई गासना हान मनते अतोपा हिक्थर समझी पिज्जा मैम न उबिग्रे थमनिंग पॉइंट से वारी सी हेन नुवाई नबा अखोइना कैदोनुंगदा मानदब पोट अनि अखोइना सांगदमनबा यादे से खुदम वना मैखेट का अखोगी पेन सिगा इननब कोलम का नेवर सांगदमनबा यारोय मैखेट से मागी तोंगान मकनम लेने कोलम न मागी तोंगान मकनम लेगनी चमानना अखोगी फोर कॉर्नर स्पेक्टेटर्स होइबा अखोगी यामना लेमजनिंगा होइबा अखोगी आर्ट फॉर्म सुमांग कुमै से ब्यूटीफुल अखोई आइने सु याम कलक्सबा अखोई आर्ट फॉर्म मखल मने मसिदा इन मतेंग पांगबा केप्तंग ngमद्रगसु मसि आई बिग फैन ऑफ आई सुमांग कुमै ने अदुगा 2 डायमेंशन कनोसिदा थ्रू साइंटिफिक डिवाइस कैमरा नमगा साइगी सिल्वर स्क्रीन द उत्पा सिगी मीडियम सिगी आर्ट फॉर्म सिगा अनि से सुमन मानदे साइ मेखेट को कोलम गा मानदब दुमाइना अदुना हे अखोइगी सिनेगोयर सिंगसिना हाइतार मसि लीला गा माना प्रा लीला न हेनबा अदु मसि स्माइल लेग अंगोंदनो मसि मीडियम से अंगोंदि लेते आई गोंद लेते अदुबु मसि सनागी गाने वारी दी मानगनी अखोइना मियाम दा प्रेजेंट तोगदोरिबा वारी की स्ट्रक्चर दी चप मानगनी अदुबु करम मोंग दा ली हाइबदुदी फिल्म की मीडियम अम दा ली न बखोनबदा अदुमाइना हाइतारे खरा अदुदी येंगा प्लेज ना हाइतारे स्क्रीन प्लेज याम चावबर रोल लौदुरी माने ओके स्टोरी चप मानै अदुबु कैरेक्टर सिंग जे प्रोबेबली लोई माना तारगसु फिल्म से करम हाइना मियाम दा मसि यंगहलिबगे 2 डायमेंशन की स्क्रीन सिदा सिल्वर स्क्रीन दा मियाम दा खुदोल तमिबगे हाइबसिना डिफरेंशिएटर डिटरमिनेंट ओइदोरी हाइबनी अदुबु सुमांग कुमै दा मतम अमा सांगना लेरुबा खोगी सांगना मंग नत्रगसु लेरुबा खोगी एक्टर काइकु जोबिरी काइकु कमाई यंगबी सनागी nga do asengबगे खोगी केनो खोगी लीलागी फंपाक तक यंगबी खरबरा करी हाइबनी स्वाइसिदा सेंगा लीला दि यंगबे अदुगा फिल्म की को जेनी ना हाइब कान लीला दगी को लफक बनेना आदि सेम स्क्रिप्ट को नम फिल्म दा नम बनेना हाइब अदि जेनी ना हाइब खमनेगा अदो लीलावंदी यंगते तसी लीलावंदी यंगरी ओके लीलावंदी यंगरी अदुबो हाइरिबा सनागी nga सि तौरु मतुंग दा होजिक फाउगी ओइना हाउ कॉन्फिडेंट यू आर कैन द फिल्म से लालिबा जनवरी तारीख 9 दा रिलीज तौगदरोमनिना असिगी फिल्म से मदि सोइदना मणिपुर मियामना सिल्वर स्क्रीन दा कोई सिनेमा के स्क्रीन से सोइना मायामना पामनगनी हाइबगी कॉन्फिडेंस मा कराय फाउगले कमाई करी अइना हनकी चाही हतार 2018 दा अइना एक्सपेक्ट तो सिनेमा अहुम खले अदु अहुम दुदा इवन सनांगा इज वन ऑफ द मूवी हाइतार को अइना यम एक्सपेक्ट तो मूवी हम सिजे पब्लिक ने जे सिनेमा रिलीज तो कंदा यामना पाम यंगनी ना खले ओके अदुबु काइकु ता कोइना क्वेश्चन हंदिङैदा चिथौ बनाथौ हाइब तारे हंदक से कोगी फिल्म अवार्ड है तारे कोगी मापन सुबम बदी निपान सुबम दी मापन सुबम दंग माले मापन सुबा तरा सुबा हां मापन सुबगी कोगी स्टेट फिल्म अवार्ड सुफंग बिखरबा बेस्ट एक्टर गे है तारे मधुगी दमकता इम्पैक्ट न्यूज़ की माइकै दगी थागचबा अमदी हराउ नवाइजो पंदोक जहे तारे कांग्रेचुलेशंस आइसु कांग्रेचुलेट मयाम से लोइना मयाम अवार्ड गा तारे ओजा दु सिथौ रे तारे लोइना बक्से थैंक यू
Thank you, thank Okay, thank you so much. Redy Redy. Sanai ngasi yang maming siapa sumang kumai mani adung kangwir mani ko. Adubu karya happening isi sanai ngasi masih kugi camera yang mamang act obung matam da karai pau challenging oiki aduga lelasi yang bikrabra yang bikra matung da sidagi hena pajana perform tauge sumai tauge khorke kana kari mind arrangement hadi preparation lebiki. Ahan waktu da mayam bukrom jari. Sanagi ngasi ai liladi yang zekre. Amuk kata nate mari mengarak adam ai amna pam yang zeki lila amani. Ada film moina putokane na dari jenina inda haibirak pada ayamna harauna ai accept zeki film amani. Aina luxury basi lila dana Robert haiba. Aduga koina movie sida dia topa mingama malang mana thonjare. Koigi supporting protagonist haitare ko. Supporting oina kan tawa do. Yamna challenging oi role ni sumangli date am phajana perform to bikre khoi gi actor khoi Robert sabi ki actor sina ko sur khoi manaba sur sina phajana act to bikra bane do movie sida khoina magi atopa da khoi daro bina zo habi khre khoina sumang da tawriba sumang kumhi da tawriba khoina yamna lemjaningai orba khoina zo yamna appreciate to jariba adu mak natraga so khoina movie dom da puthropa kanda moiga khoiga khena ba khati dum nei jaba haitare khoina film gi medium da puthongna bhona bada adubu masi accept to ba mayam na heng film si nga adu matung da feedback to pibirang na wanda so ina haije. Okay, adubu film si release to re January tara ni thoida kitang nervous oi ba nervous ondong matre film si to dum release taro mina. It has become a habit, it has become a natural kahta re nungti dum calendar event ki type ta dum soyol khuding gi tha khuding thok ler ba oi bani na adubu khoi sumang kumhai bu yamna maming leba sumang kumhai adu so khoi film am oi non thok pani na masida karai phau ba adi how confident you are, how nervous you are haitare. I am confident oi jare so itna film si mayam na accept to bigane na khanjai adubu let's see mayam so itna accept to bigane habagi thaja bdele adubu tai train thoida mayam na madugi haitare ap nungai ba mahau da lor matung da mayam na okay nungai natraga nungai the habagi wapam do thambirin habani film si producer koi matham naun lakcha ba ko jeni lakcha ke jeni sigi film si produce to ge habagi wakhan je haitare maru ina sana nga se masi film oina putoge na khan basi ozaro mi maite ge idea oi bra natraga isa ge obi khebra kamai obi khi se tasena aina sanagi nga si ai ki mari suba production haitare ai ahambata mama do le sab do ngau bido ki second da Hiktaraba samji pizza. Ado next da amukta. Hiktaraba samji dagi pizza. Hiktaraba samji akai pizza. Okay. Akai Meitei lon ki ko idea na. Hiktaraba samji tholanda. Ado mari suba se ahum suba se na amukta ani. Amukta ni. Ado ga ji for production haitare. Okay, jeni ki mic on to there kam hai. For production haitare ko sanagi nga sine. Ado aina ta seng na sanagi nga si putok pa si tasene script si thiba matam da khoi wari se katang story se phajaba khan ba se khara wa ba hai tare ko na sumang lila ko ba si yeng ba si da katang aina da adi pizza chu sema da mai na katang aina ngauja ki ba lila oi ba aduga sanai nga si chu yeng ba matam da aina yam pam sa lila oi ba si da aina film oina puthong ni khoi Romi director oi to sema tana ba Romi na pati man tau si lila ga no ba se khara di kena pati lai to su tau je kho se dum admai ne adjustment tau na ga film se puthok ke hai tare ado film se hujikti complete were tarik ta into the release tong nabgi tamagta hai premiere show nabgi tamagta masi sem sarga lai ramani mar maduna khara makhai di jeng biram ni khale yang ai dia teman jan tinggal as a producer amoina how satisfied you are masi kya me amna satisfied ore pajana sem me na traga krai kamai jing bi ai ki wakhan da ti pura full successful ore ne na khale ai ti ai ta na yeng ya okay producer happy adana oza Romi su happy oram dong bale actor me am so idna mayam happy oram ne ko bala da sala sake bala kari happening film se hujik loina mayam se loina confident ore phajaba film am oini haiduna bala gi su jamna maming chat film si manung da am oi ya hai na khoi tai train thu da khangani hai tare ne kari happening handa ki film si sumang lila gi same question to pattern to hai tare sumang lila gi sumang kumhai gi hai tare sumang kumhai gi script am bu film don thoga madurong act of doini ngasai mam sumang kumhai ga film ga comparison gi wa bu dileri comparison da sungaw yaw da bida kari wakhan lebi film si matang da sanagi ngase Hanbada Impact TV bu yang biriba viewers puno makpu taram nokchari daraj da yamung kai kuna sai haibi hibadu maina lila yingdri na haibi hibadu okay adu maina ai hakshu sigi lila si yingdri adu hana su shumang lila gi wari oina film da puthokiba
Daromi masamakna direction pihiba Jenny na producer oigiba huziki hiktaraba samji pizza haiba adugi mamangda thazagi mahingana adumaga su Daromi na direction tawpi lila dagi shumang lila dagi onthorakpa film se amata ai lila amta yingzede maramdi aigi acting isana ngasai storyline no khanga kanda aigi oiba tongan ba ma tawzaningi maramdi ngasai lila do yengura kanda di mo moigi matau do akhoi da hek yenguraga shooting te kana ningjangak taw male aduna aigi oiba kinoma creative oiba kitang productivity oiba wala kadra kan isa da khanja ba ko isa gi kadai bhauba productivity gi level se kai bhawa laini isa i thand experience test tawning bana maram oiraga lila se thawai na yengdabane yengning yengdabagi yengningi hobade loiba hana kamai tawino na kamai lila sanai no climax na kai no kam kanda kapi ma acting kam kan tawi sai gi main protagonist oiriba heroine sigi roles na tawbado yengning do khangaga ai sai gi stories haira kana sai stories tar matungda dialogue se kina tor matungda ai gi sagi on no ma act ama dum tawzage na aduga anishu bada if Daromi gi direction sida ai kemta doubt laite adu disu big reason amane ina yengidawagi okay doubt kemta laite havna adu Daromi lak chagi aduga si question si I know Daromi da hangjaba taraga su Jenny da hangjaba taraga su Redy da hangjaba taraga su mayamna anytime adum khumbiro hai tare kaino da ingmani na aruga khoi phami mafam se Imphal hotel gi lampa hai tare se pham nung se su haijana sele mayamna haina ba pukhau nung jit ka sa ri ro ma yam ingi hai tare adra mayamna wa khara ngang re sa gatong male tumi pham taraga di ingselakani akhoi du ingselakani ko adrai Daromi lak chagi lila sigi khoi gi character sing hai tare lila sigi aruga artist sing asing lila artist sing do moidagi feedback sumai ta indirect feedback na ingonda su directly har kunta ba makoi su khara character amani yan maru oi ki ba lila du da yahon biram taraga di am nuai jaga da bani habagi directly moina haram da basu ai ko mayam na marakta audience sing na sagala har pasu aram bi adum bai wafam dilai wazara sa adum wafam lak pi bro okay oh hojiki Raj Nongthombam si lila gi asing ba artist sing actor sing do okay film da yaw ba okay oh I wanted to mana khanjaru bam ta dilai try maram di aina pami ba liningi ba wari gi magi paring chatharak pase masi kai da ba amasung another perspective tagi sumang kumai du ugi ba kano do wari chap manaraga su mahau amada lige se sinatana atopa kano di haido odre aina character masi thibi da haitare actor sing thibi da masi kano da ara ningsang pa kano sta maga thamjani ngam le sanagi nga se khogi sumang ku mayune yeng kan da kano ne mayam da kwai pamna ba lila sing gi manung da sumang ku mai sing manung da masu amane angon dam challenging oi ba part se simo oi adi saming le khazagra ba mi khangro po che ama mai kan na sa ga le po ma du ai kamai handle tok do no have si challenging ne aduga in depth amu asi screen the all pagi wari se kamai li se ga have si points to challenging oi begi maram se karino have matam da hanagi wari si amna phajaba degi di ama leiba sigi mathakta wari sigi manung dep ta sangsal ko matam da asagi protagonist se DSP khogi CID crime the lady boss ki protagonist se sumang kumai gi wari gi structure du di audience sing da suspense on adum purga last ma se khanghan mane aroi bada ana suspense on hek hobudi gi purak pagi adugi nungai badumadi film da di uhun mangam moi do ne ba khona maram di sumang la loi yeng thokram ne nam loi khange ai no chu lot bangam moi ba tumde ara masi am challenging ba kanong khangne adugi nungai ba saruk se kamaina ai gi film gi pattern si da masi kamaina on thok sige se swai si dai matam khadi low edu adi aduna some mathematical calculation type ai tare hana kha ko na khangali ba poto aigina hana ba khangaga hawon ne waris mayam da khoyi kai tara khwadi phajaba suspense to pibunga moroi dom ne na phong phong ra oi ra ne na ko ado mamang da thangala ga wari gi structure se swai bok ta hayo ge adu mai na hawe adu bo khoi film si lila sigi character sing maming lebada khoi gi DSP sakhi ba thoi na traga thoi khoi Kaiku na saram dong male aduga khoi gi ngasai Robert ki duna khoi gi malang bahar ga khoi Redy na sabire aduga khoi heroine hai ga tra ngasai gi film khoi lila ji heroine gi maming si thaja sidusum thaja oi ko okay thaja sabi duini aru thaja ga khoi gi malang baga manglem bi hai ba ohum sigi yamna ka hetare phajaba friendship anga oringa degi diary friendship hai tare ne diary ga sadum khudol tam na ba aduma friendship khoi lila jam jeng jabai wani
अदुबु सीदसु फ्रेंडशिप से तुम लेब्रा अरुगा कोई ट्रायंगल कोई लव ट्रायंगल है तारे ने कोई कायकू ने रेडी ने अरुगा बला ने अहुम सिकिसु तुम जाओ भी प्रमाण तो फ्रेंडशिप तो दिए तुम ले ट्रायंगल चले इतना ट्रायंगल तुम दे हाइदो आगुंगे ट्रायंग क्वाड्रिलेटरल को रमदे चला हमारी मंगा सुले ओके अदुम आई लीला yengdri daras na haire okay hojik lila da friendship to dum lain ai ngasi hawa darmi da hangde darmi lila da kamai to gina okay so hangde da jenny da hangde ado jenny da ina amma hang yam to ina hang bam dile jenny na kai gino wari khan da sumang lila gi wari dum khali se kai gino okay mit ta sumang lila gi sum ule ra ba jenny da oi phaja ba do yeng yu da ngau khi ba do ai aduna ai film oi puthom ba hek da okay sumang lila phaja ba thola ti ngau okay sumang lila uya to ba jenny मरम मदना सुमांग लेरा फजाओ थोला दी जेनी सोयना प्रोड्यूस तोरनी अतुगा डायरेक्टर सु हजारों मी मेते तयारी द लेरे हजारों मी सु हादि सुमांग कोमी मयाम गाउजा बनिना मसी अखोय फिल्म दो अनथोखिबा सक्सेसफुली अनथोखिबा याम लेग्रबनी रेडी दं लासे हेतारे कायको द सुम लासे एकदम कम्बियो हायतारे पुलप होइना फिल्म सी नम्बदा ख्वाइदगी चैलेंजिंग ओइ भाइद्रा ngसागी केनो दना तबा सुमांग लेला दि फिल्म दं थोकबो दना तबिदा कोई एज अ कैरेक्टर अमोइना एज एन आर्टिस्ट हाइबा कैरेक्टर दु तौनो होना बदा करी करी एरिया दा चैलेंजिंग ओइ बिकी याम इजी अदम कैरेक्टर ओइ खिब्रा कमाइ तो इजी दी ओइ हाइजरोय आई अदम याम कन्ना स्ट्रगलिंग एक्टर अमा ओइ बनिना को अदम आई ओंदा जी अदम एवरी मूवी आई द चैलेंज गाता ने आई ओंदा स्ट्रगलिंग एक्टर है बा स्ट्रगलिंग हाइजर आई दम हाइजर के दोइना आई बिकॉज़ आई अदम इसाना अदम अदमाइना अदम लेजै हुजि फोकी को कोई मनिपुर म्याम यामना पामना बा एक्टर सिंग की मनुंगदा कोई रेडी जो हमने दु रेडी ना स्ट्रगलिंग है जी मयाम सुना है यार स्ट्रगलिंग सुनो नते होय अदो आइगी दी एवरी मूवी लोइनमक एंददी दम अनौबा अनो मनी अनौबा चैलेंज हमने हाइजे तारे तो सिगी मूवी सिदसु दम रोल मयाम मा हाइदी सिन मयाम मा यावजे दम आयोंदा यामना चैलेंजिंग ओइगिबा अदो सिन सिंग दोइना सिनि हाइजे द्रगसु हयें अदो मूवी दा येंगसु दम मयामना बुदि दम खंबिरनी अदो आयोंदादी यामना एवरी सिन खुदिम लोइना एकदम परफॉर्म तौना होना बता योंदा याम सोबो चैलेंज अमा ओइजेगी ना ओके एवरी सिन खुदिमक चैलेंज होगी अपने अदुबु कायखो की ममांग दसु कोई इंस्पेक्टर साहब की पुलिस की रोल साहब जम याव खरबनी ना अरे हंदकसु कोई डीएसपी की रोल से कोई लोसल थंबन त बलि लागir मैना हान हेग होबु थोय हैबनी ना अखोई सुमाने पुलिस की रोल से तुम तो तो बगे तुम याम लाइन थोखि ब्रा कोइन तो भी तुम हांदे तुम पुलिस में साले रबना समन राइटर ओके सर इवन तसने कैरेक्टर तो खतंग अदि लुसन नबो होनबा अदु खतंग रिपोर्ट अदु मंगार ताव ताव सिस्टम अदु मंगार अदु रोल दनो बनत्रे आगी रुंदे रोल दी अनु बनत्रे अदु ममांगी तुम आयाम ओइबनी ना का हेन चैलेंजिंग ओइगी हैबनी अदु जेनी की कोइन तो भी जेनी प्रोड्यूसर की केम तो चैलेंज लेते हैं खंबी ब्रा बजट तक मखर ले रमदो माले का इद के लेबी के होय बजट से मतम की मतुन ने अब ओइ हाइ के ले बा तांग खलप की पोत सै मयाम तांग माइक्रोफोन तो पाइबी हां होय तांग खलप खोटपा मयाम लै बसिकी सकुम दा तुम खराती हेंकले अतुई तासु आई अदुम प्रोड्यूसर ओइरिसे कंतन ताई कमर्शियल अतु तु पैसा तालगे काइदि वखन नते को मणिपुर फिल्म से याम पामजाबा नुसिजाबा अदुम ngami kai puthongni puthongni पैसा केम पामजे दे के जाव के पंद्रसी फिल्म तो पुथong से के ओय सिजाबा तारे जाम खतनिंग बा ओके अदो कोई फिल्म सिदा कोई कास्ट एंड क्रू हाय मरुइना कास्ट सिलेक्ट होबसे सिदी कोई डायरेक्टर ना तुम लोइ कास्ट सिलेक्ट होबी ब्रांड्रगा प्रोड्यूसर ना हाय तारे एन मा यावदि यारोय गायन ओके ओके सी कासे आई खक्तन लेपति याते काइनो हाय कंद डायरेक्टर का खनबा मतन आलै हाइदि डायरेक्टर तुना सी कैरेक्टर सी सानारोय सी साना कनी हाइबकी मागे आयाबा तुके मतुंग इना कंडीशन तो सेम नै अदो हायरिंग आइसिदा कास्ट तो कना कना मरुइ बखरा पनबिरमु फिल्म सिगी फिल्म सिगी से काइकु लैरे को रेती लैरे अतुका बला लैरे को अदे इथोय याउरी अदकी मामा ललिताबी इसे मामा ललिताबी ने सांगेश्वर अदकी अराबसने स्पेशल अपीयरेंस होइना हापे मातियंग का इसै खरा थेंना जरा हायदा अराबगा इथोयगा गी ओ तमोन नरेंद्र निंगोंबा वालाउने ओजा नरेंद्र मयाम साबो दो वाले पांग चुंगबगी पाइने याम याउरी हायतार कॉमिक रोजल दोन सब माले खोगी सुमांग लेला सिदा खोगी कॉमेडियन खोगी स्टेबलाइजर हायदना कोंदुम मनम यावबने अदु सि लेला फिल्म सिदा याउद्र ब्रो फिल्म से याउद्रे फिल्म से याउद्रे अदुना अदुगी कॉमेडी की सरक से मयाम सिदा लोइना सखिबे मो अदु यंथवे मानबा हायतारे इक्विलिब्रियम प्रोसेस सम को तौ दो यादबने ना मयाम ना हेना हाना येंगिबा फॉर्मेट 2 दुदगी
ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ Okay. ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯔꯥꯏꯇꯤꯡꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃ ꯀꯗꯥꯏꯕꯨ ꯌꯧꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯣꯂ꯭ꯌꯨꯝ ꯁꯤꯟꯒꯤ ꯚꯣꯂ꯭ꯌꯨꯝꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯔꯣꯏ ꯎꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯎꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯕꯂꯥ ꯇꯥꯛꯁꯒꯤ ꯕꯂꯥꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯄꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯀꯞꯄ ꯑꯋꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯦꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯞꯄ ꯁꯤꯟꯒꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯖꯥꯠꯂꯥ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯊꯟꯗ ꯈꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯀꯞꯇꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯝꯇꯪ ꯀꯨꯝꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯄꯤ ꯁꯨꯛꯇꯥ ꯇꯥꯗꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯝꯇꯪ ꯀꯨꯝꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯩ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯥꯕ ꯑꯝꯇꯪ ꯈꯛꯇꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯉꯥꯎꯖꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯡꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯒꯤꯀꯣ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯃꯥ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯦꯡꯉꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯍꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ Okay. ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯛ ꯃꯨꯚꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯃꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯃꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯤꯛꯁ ꯏꯃꯣꯁꯟ Okay, mixed emotion. Khar-khadi lo yaw rahe hai. Comedy yaw rahe hai, romance yaw rahe hai, family drama khar yaw touch rahe hai. khar di lai tawe. Adagi nasagi Redy Yumnam da la kanda amu friendship ki go adugi amu aduda adai yam nungsiba amu Okay. Ado one-sided affair haidra one-sided nungsiba mayamna infatuation ga haina bse sidi ayam mana nupi gi dikhang dre nupi su dum jam nongwale nupa sing de ayam mana loina experience dum nongwale life ta ado ado act to yam lurum nongwan de kana ru di oi de tokra ba poni da okay ado Kaiku gi kari experience lebi one-sided kano se love haigadra anga oni ga de kaida one sided situation ai angang ngai de kan hoi ro hai feel je kan jangte ai de Okay. adu ngan na jum pan ga bina hai do tar di hore jum laga hai ba ro wa ri na okay ozaro megi di hai ba tam sara oh ai yam kan yorok tre di oh nong matang cha bom nong budum lizerage okay matang sa bam da bizarage maram matang sa ringe sida khoi su brem tang han laujarage break thala ma khata wari sanjage break tam tonjer ke peng is meng ta no lebi Welcome back. Adon ang birbasi Manung Hutna a 360-degree analysis of news and events ki Saturday edition Manung Hutna Saturday Night Show ni adu ngasigi show stopper na lagle ba January ki tarik tarani thoida Bhagachandra Open Air Theater miyam gi bota ko gi premiere show ut kodroba SANAGI nga hariba film sigi cast and crew natraga simply team do mo makata raksarage SANAGI nga gi ko gi Manung Hutna Saturday Night Show gi haitare kwaidagi maru ba tangka ma break ki matung je haitare rapid fire round ni rapid fire se thuna question hanjarake yarange thuna khumbi wa haitare matam lau dawi ad matang da dum lobiu adu bo question se common question ni question am sembi matam leje tab da gi question se ama khag haitare punna ama khatang di tab question khara se mayam dagi koi tongan ba answer sing sik tau jage haitare adu bo rapid fire gi question se khoi gi film se copy zu la rapid fire to ngai sida yam engmuni na copy khitang thaksan tar ga di sa dong male khitang ai ji si kolom jam para min thakpu jaru ida tam jara ga haitare okay rapid fire sida khoi gi question sing se film se ga mari lena ban ayam mo egani mari lena da amani yaujo batar ga su maram duna film se rapid fire da su yaringai promotion to bu yana ba haidana question se samjar bani mayam su yaringai film se promote to bu yor haitare rapid fire da su okay rapid fire gi ahan bo question rapid fire with the team of SANAGI nga Okay, Ozar, Romi de ke matang lak sarage. Ahan ba question rapid fire gi miyam na SANAGI nga har film si kari ge damakta yeng ba chat ka da bano madu gi reason ahum khatang pipi. Miyam na ko cinema yeng ga da miyam na kari ge da film se film wana yamna nungai ni haina feel tawgani aduga star casting si masi loina mak haitare a competent good actor ngakani aduga ahum subada jeni gi mamang da puthokyo film sing loina mak super hit ngakani so these are the three reason mayam na sanai nga se yeng chat kani okay this is super hero happening okay Kaiku du sulak sage reason ahum miyam kari da film si yeng chat ka Romi so manare so manada reason later yar ge manada promotion to hose bakara okay ready lak sage ready kati han bada film si Romi Meitei na direction pi film amani okay for sure this is going to be a super hit ani subada mayamna yamna pamna yena khaba script ama khakta koina namjab film ni so soidana miyamna umuna pambirani aduga hom subada casting se
aina yamna pamjaba yamung Kaiku adagi ichen Bala yam yaubidi soidna mayam soidna pambine kan Okay, miyamna pamgada ba cast yaw rabni. Okay, producer gi damakta di miyamna karigam da cinema si yeng bacha katam reason hum bibi. Yamna sinmasi yang banak toisi lila ka film sika kari de khena ke kaya mu yamna mahau lai doino abisiki oirani. Okay. Number 2 Mic kitang bibi. Casting ji phajaba. Okay, Haji cast casting ji phajaba. Number 3 director important. Okay, Director Romi Meitei ni hareti kamai tawramni mai film se sigi maru ai pa kono se yam chauna yawe ai gi mot mi direction da film se dum obviously dum phazar kadar film okay bala ju lakche bala 3 reason karigam ta miyamna film se yeng bacha katam aisu Jenny ga same answer or manner copy paste tar copy and paste to all okay second question film se gi ozagi sa film se hobdu lebok ozagi di anga ozagi isha ne haibtare film se popir abne adubo si film se gi entire film se gi only part ama khatang khwai the best part ama khangne na khanjab haibiu haitar gadi karamba part se na khwai the best part ne khan bi best part kano ne the Nobel ko yam pazaba ko di associate professor amoina MU da sagi thabak apply tawge na khanjaba thajagi kano haitare sina ko gi all of a sudden thabak subu nupa ma Nobel yam paba moi meyum da lakpa ma thengnaba kano se sigi moment si aina yamna nungai jaba khudaki wahang gi khudaki answer ne aden nungai ma khudaki okay rapid fire gi koi mahau su madal ne koi kai ku lakse kai ku na kai pamje hari phajain khanjaba si film si part haitar best part of this ta singna sagi nupi di ma pa laga yum du ubu kanda sai ai yum da thajadab do okay ada cinema da ai kino sagi kino sabne ba ajik sub sabne adu to tongna ba ta sagi kino to adu du am ngai ba reaction do ma pa reaction oi adu okay ready gi di kari happening gadi som da so aina nusi jari ba mi sina ayonda mana nusi jaba nupa amaso magi mama pa introduce so piona haiba haiba nupa simo su songi mama pa sina su ada nupa amane ba aduga mama pa sina hainaraga nupa atopam su leiri adu aina aigi marup sina yonda haiba degi aina nusi jaraga su mama pa introduce so wala panu misida mikup sida mama pa tuna su magi moina haina jari ba nupa do ainda magi masaji haibiyo na hairak pa mikup sida ina ogiba nung ani gi mrak ta ha ogiba tangak to ai kaina adu nungai jaba haitare nung ani gi nate nung ohum mari mar okay producer lagta Jenny gi di khwai phajai na khanjaba best part of this film aina phajai na khanba kono si balagi character sida khoi yamna nakara khunba yamna masak mata phaja nupi amasina masagi khongbang kot pasi gi kono sida ngauchia gi ba kono se ngauri pa posi chu magi khongbang kot pan pasi gi kono magi kono se haiti lairik la shu ga khara hairam ba kari gomba kandi sankhara nupi sina u gi ba haitare atu ki ta tawra kanda last ta DSP phau ba mo airam ba ta nupi tu na harau cha ba mo men do khunungai am taw ai ti yenga ba ni na okay bala du lagje bala gi di khwai phajai khanjaba part Jenny na loi phana phangam mai mong ni adu isai sai tagi karam moment nungai bese number na scene every scene khuding mak ai loinamak nungai yam dagi aina su yam thawai hakchang yaung na tawsaki aina yam nungai bese aina ajiki thoi sina aise chen bane di khanghandana magi mayam da pura lakpado adugi scene yam nungai gi aduda magi mayam base aina mai mayam bane khangdaba ada mai mayam adune ngona wahang sum hanglei ba ibe nang kanano kai thabaki lakpan hopan aina khangdi monda hango adu ai area yam nungai gi okay yam nungai gi okay third question ko gi rapid fire gi sim di film dagi khitang leithok pa taraga su mari le na duni sum haido khudi wari ga aron ma film gi hara no haido khudi personal lom da laksa hedare ozagi ozaro mi gi khoi pam jaba favorite fish nga je kari nga obi kari maram gi oh maram su ba oh nga si asing bagi di rajang biri siam kan to ban ai si nga yam pam jaba oi adu nga makhal dum loina ba kan to oi adu ma khang kan bi hatar khoi pam jaba khoi nga aso bu singi makok haitare si am pam je makok si kai bidun ja nga makok se bao gi makok ade lo gi makok makok se ayungi nga thong bu su haitare ade ai gi ima de idom cha ko nga thong yam haiba lei ado especially ai gi kanon makok se okay makok specialist okay mathang si kai ku slag kai ku gi quite favorite fish kai pam jaba nga nai elisa jam pam maru udi am leiba aga ba maru am leu ba du jo ai kai pam jaba nga maru ya jam pam jaba
마이 테스트 유부터 그래 없는 말에 doctor 그 찾더라 뭐 마루도 유더블 도 마루도 오케이 유건데 아주 거의 밤새 nga du bai ta 오케이 얀 따바 마루니 했다래 유건도 오케이 레디기 밤자 아니 방아 거의 밤사부터 사링 서링 바람 말람 지만 만나면 거기 역절이 그 사링을 싸워 매는 수는 경비 없는 또 만나면 그냥 밤사 오케이 서링 게 마담 당 아버지 바 레디니 매 강비래 제니기 거의 밤자 가지 그래 여기 ไอ้ควายปั๊มสับเจงาทองขดิงกีเราทะเลเฮลเลยไอ้ที่เราจานอย่างเงี้ยนะเราเศร้าปะตัวไอ้ที่ห่าวมาห่าวอะไรแบบงอนตะกัง เรา คือปั๊ม เราค่อยปั๊มจะโอเคบาลากี้ค่อยปั๊มจะบังอาจิกอยู่ พวกเราบีด พวกเราบิเซ่โอเค มาชินฉันตัวตัวย ำนงชีบกี้เรามารุมยำปูไปละ ตัวเนี่ยท่องมาได้หาวมารุมสุยามปู มารุมยำปูโอเคมาทั้งอีก question สิ favorite fish ลูกก็จะให้เป็นมาริเลนรำไปยัยตัวบุการิกุมบ้างามยามสิกี้มารักตักงามมาขักปุ๊กหังกะละกะมากี้ quality ตัวนั้นมารัมวยระกะงาจี quality นั่นตระกะงาตุกี้มาฮาวน่ะโอ้ยไปยัย any one of some reasons ให้ตาเร่มาตัวนั้นมารัมวยระกะงามยามสิมารักตักงามมาบุสนากี้งานี่ให้น่ะ title ปีระเกียงขันตาระกะดิคารัมบังงาจีสิตาอุจารุมีน่ะสนากี้งานี่ให้เป็น golden fish among many fishes Oh, beautiful. Oh. Oh, ngasi hoi asfazine. Ah. Ahan bagi kano se ko ID khogi mete gi nga da ko ukabi se haninge. Ata pha basu wa ba ko adubu mahaudi haibiro no. Adra ai ukabi okay mahaudi haibiro no sari yak biro. Okay kai good luck kai go. Karam mangabu golden fish sana gi nga hena haibini nga myam se mar akhoi maitai oi da haidra me any isana pamja nga myam se mar ti singa simti mai magun jina tra mai taste na mar moiraga ai de sama ai di pamjo be taste elisa du na elisa okay adoni nga sai pamja nga du na mak oi besu okay ready gi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯠꯀꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯁꯟꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯃꯨꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯉꯥ ꯊꯥꯕ ꯊꯥꯅꯔꯤ ꯉꯥꯃꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ golden fish ꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩ okay golden fish 하는 게 아니고 어다 또 자반 타바 하는 게 되다 필름지 홀딩에 자반 타고 야 홀딩 동네도 바자라 좀 보세 adubukti to hogre. okay 제니 그럼 nga mayam ji marak 그럼 nga ji golden fish 하나 nga 해 비닝이 ang 자기 레디나 하리제 okay ngamu세 ngamu세 kaino다 khoigi maitagidi lighting khoram바 khoram바다 ngamu세 좀 야우야데 우신신 바래 ngamusine ta sintone atudi ngamuse am important way atuna golden fish mujabu targa se golden fish black golden fish okay how was the quality jo ke hai jab do okay bala karam nga se golden fish hai biningi sanai nga ai ko nga makan myan du loin golden fish loin onan gi bang ama kan pi nga ama golden fish to gold color oi ba nga to adu do golden okay fish adu golden fish wani okay adu di ko nga sai pulau bi diam yagon mane ta ko ma chu okay am sana re hai ri du ga okay mathangi question kari gumba khoi nga phaw matam da in dani khang de lu den khang de any chance pang lu na tra khoi gi lu upar ne khang de jaromi go adu da nga je khoi sanagi nga ama tasing ba sanagi sana ma chu bi na ta ba sanagi nga am pharak tar ga di ojaromi kari do bi ni Khangde. थादोक पिहिद्रा नत्रगा कमाई तौबिनी योन बचा कतरा ngaje Khangde. Khangde I don't know. काइको करे हेबिनी सना ngaje करे फा तारगा दी छाना hoi kai taubiनी tasina phata de amle media me ko ga class de मीडिया में करू तो करे ओके रेडी करी दो बिना ngaje tasina फा तारगा दी छाना ꯐꯥꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯦꯔꯤꯌꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯌꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯎꯠꯆꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯂꯧꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯌꯣꯛꯂꯒ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ kalak po yaw na doini okay jeni di kari hebining sana ngaje pha तारगा in naga lag laone indalagla de akhoi police porang go me la an loi la khat khini ye atuna lat ki na khan bu ti khan le pok ninda hai di koream da thamayam phajana to la khat khini to museum gum da thang ga ra ni atuna adamai taw to ma le wa kan la ko ke dong mal hamne ga men yo na ko okay bala di kari nga pharak तारगा di saigi sanagi nga sina amuk sanagi nga amuk asai sana ngaje phara sanagi nga amuk oina marum oina pokadaba okay adum boy targadi khanaba yai do okay natragadi ai dum thadok pigini adum thadok bigine okay yam akoi business
entrepreneurship की वाखल ले भाई तारे ना वो तार जो मरुम यम कोक्तो वर्गती वैसे हम कोक्तो वर्गती योग पीनी है वो ओके अदरवाइज मा हिंजरसन वन थादो पीनी यम फजवा आंसर गाता नहीं ओके मथंगी क्वेश्चन सी फिल्म से कंबरी लेना है तारे अदु फिल्म से कहीं नोटे हंजरो फिल्म सी out of 10 मार्क तराई मनुंग दा लो यंग भी आया मनिंग बिरों आता नहीं तो गिरों आता नहीं तराई मनुंग दा मार्क पीबी के है तारे कि honestly वजरो में क्या वो पीबी नहीं तराई मनुंग I know things of young and I'm how I have a city heck didn't watch a day but film say 9+. Okay, almost 10 है तारे Kaiku क्या पीबी नहीं जे हाउदी लो री पर्सन ए सागी डबिंग तो कान द जो काला काला तो गिवनी ना सिन सिन तो गिवनी ना फिल्म दु येंग दिगे दि मार्क पिबु खन लुनी नि खले कोइ अदि पिमे सो येंग मतुंग दा पीरगे दु कान ओके कोना डेट 12 तो इन पीरगे हैव नि येंग मतुंग दा डेट 12 की निमिदांग पुंग मापन तारा तारम तो तो सोइन लोरनी तो दि पीरगे ओके रेडी की किसु आइगिदि खोइ दारोमिगा दु माइफेट मानारे 9.5 मन ओके 9.5 almost 10 है तारे जनी तराई मन तो क्या पीबी नहीं फिल्म से आइगिदि प्रिव्यू तौत्रिङै ममाङ आइना फतना येंगलाबानिना टेन अतम पिथोइने ओके प्रोड्यूसर ना सक्सेसफुल ओके प्रोड्यूसर ने सैटिस्फाइड हो रहे हैं हमने मतलब 10 पी रहे बला क्या पीबी नहीं out of 10 अदुगी मते थाजबा यामना थम्मे सिगी फिल्म सिदा मरमदे अखोगी शूटिंग अदुम तौगिबदा सिन एवरी नम खुदिंगी लोइनमक नुंगाय लोइनमक सक्सेस ओइगी दुगा दारुमीना यामना थोय हकचांग यावना ngसाइगी ऑन लोकेशन दा ngसाइगी अखोगी शूटिंग गी स्पॉट ता हाइतायना लोकेशन दा खितंग यारी मखै दारुमीना फजाना बो होनारागा अदुमाइना तौगी अदुमाइना नमखी अदुना 10 on 10 10 on 10 okay 10 on 10 almost 10 mayam yaw rabani na 10 on 10 adum haibi yare okay matha ki question da lak charage khoi award khara tar award ahum khak khoi Manipur film industry ki miyo khara da pithok pi hai targa di haire award se kana kana da pivi gada ge okay ahan ba award si sanagi actor male sanagi actor male kana da pivi ning actor award ni sanagi actor male award goes to अब एक तलो को पीवी आयो जके जुगाई दे मथंग सिन केनो मथंग अदु खु मथंग ओ लाख पड़े येंगे नेक्स्ट को मथंग ने फीमेल होइदो ने ऑब्वियसली सनागी एक्ट्रेस हाय तारे नत्र एक्टर फीमेल क्वेश्चन जी केंदा दो फिल्म जिगी आर्टिस्ट में हम no Manipur film industry दे है तारे सी व्हाट्स सम फॉर द सेक ऑफ फन सम नंगाय बगे एंटरटेनमेंट की नेसी क्वेश्चन सी आको रियलिटी के मरी लेन रते but for the sake of कोई fun acting नंगाय न बिदा मंगता सी व्हाट्स माय पिथो जे माउन पिथो जे गाना पिगे खन तार गदी सनागी एक्टर मेल अवार्ड सनागी एक्टर फीमेल अवार्ड्स कना द पिबी नहीं actor gu no honestly I gonda sanagi kano pining de aduga female actor da Manipur film gi yan han boina haitare screen da ne ada act tawriba kono sing haitare adugi female actors sing loina ma protagonist nataba matam do moine thengnaram da struggle the cinema gi concept kai ja khoi da ka gi mami tamdri matam da moina hoji gi leram ga social stigma discrimination whatever si mam thengnaram go do ba hurdle struggles ma'am se adu loima kok tho maga moina silver screen da tholapagi torpase adugi thona je hata thona do aduda kano pining sanagi admaini pining actor female okay sanagi director pv hai tar kana pv as a director amoina sanagi director adu as lui adi kano se ko adi kone kari ground at least criteria khara higher gadi dona tholopus yai ko duga director ani hum di opening okay I cannot ani hum di highway yabra yai kiska okay hoji ai thamoi tholo pai tar ni thosa lancha ai tamu ni thosa lancha adegi di asing di masa jam editing gi kano na di tawe work tawe koi gi kams ki tamu hindro asa pha director ne na lowe adegi di koi Hodam Hodam more in feature film number kano sing okay hari be film shumang kumhai sanagi nga hari be kumhai jida mama saki bi oza koi oza Robindro na haib tare mana phondo ki basi langthapal Robindro haitare oza Robindro na koi dialogue ko yawi probably film da sudum jam dong male haitare ko gi lekang da long khola kari laktuino lekang da long khong matam da sanagi nga lagle na aro film ko lila ajmai lo chale problem adu ga haipet mari le na haitare lekang da khon matam da lagtu si sanagi nga ne ar mai tawdana sanagi actor se
कोई मन फिल्म की ले मैं आपसे देखी सना की एक्टर मेल फीमेल सना की डायरेक्टर से सुम ngakhtang ge nungai na bai hatare sana ge nga je palla palla koi promoter ne ba yam lu na kan biru no kana da bibi ni adum aina hani kubak pa ogira aluna in respect to se ko adu ai present ko aina sum uzaw da tare adum yam nupa da sinai honjam hona ba gokul je I think he deserves that okay ma je da sinai ai suming jaw da han dagi ngai hojik chungai present tawi ba mayam je actor member ta di kwadi hona ba I some was about Lady Walking Boogie film said the Idipukul, he's the best actor, I think. Okay, Sanagi actor female say female the Amlega he was at the China Hogi Amle Hadubo at present go. Some minus Ivan to the Pami. How we need idea of handing them. Okay, she deserves. Okay, so I Balaze release. Kitang Tuna to have been about Sanagi director, second Ivini. I mean, Hadu, I just home has again. I get some other. I tell you, positive. I do in the titles of the second window. I put up was a high. I don't want them so memory. I got be most summer. At the scene, I know I was quite tired. Okay. I'm a serious movie at this film, the high target without Romi. Okay. I that's in the mice messenger, Luntina Yaki. Putting the really serious with actor. Okay, quickly, Redy like the Redy Kanakana, people in Sanagi actor, male, female, and Sanagi director. Lamza Pershramgi actor was at home at the pinning. Was at home with actress na Mama Yankum Roma the pinning. Okay. Director na Ahanthem was a little Jalancha, and this with the Romi Meitei, the home subada was a bridge to license. Okay, visit to license. Okay, Jenny Laksagi, Kari happening is Sanagi actor, actress. I'm the director. Kanakana the beginning. When see a Pame, the Harka, Kalau the Pame, I'm sorry. Because we're sitting having rapid fire. Actors say I econom that the Amarjit at the Yampung Kaiku, Gokul, actress, Sanagi actress, Yakom Roma, at the Gimanda, the Kamala. Okay. Bala Hijam. Loyal head. Sanagi director to my hero. Sanagi director say Romi Meitei, the Tamo Bisoy Kupta, the Hodam Lanza. Lanza. Okay, Lanza. Okay, Bala. Sanagi actor, Sanagi actress, and Sanagi director Kanakanata. Beginning. Akoina Huzik actor go Oidana, acting Gadodana. Tawzari say, Sagi Kogi, Hogiba. Actor natraga actress mayam amna mukhoina hawduk piram bugi akhoi huzik leiba ngambane aduna akhoi mamangda mayam actor oiraga leiramba adagi leigidraba mayam ama moi actor and actress mayam pumna maktuda sanagi nga ngaktane mokhoi aduga Sanagi actor actress ngatane haina okay yam phajaba pakhom ne hatare loisalak pasidi akhoi film je khitang mari lena akhoi mayam su message logjo ge adubu akhoi sanagi nga gi wari sanaraga character ama khak haitare madu palamdraga de mayam audience so ina waru buya character se maroi ba haitare hariba sumang komai sida mukhai allies naiba allies something adu magi role sidi yaubi bra kyam chawna yaubi kamai mukhai yawi wari gi kano sing haitare wari sigi twist tor from zaga sing si matang si dum mukhai gi porai ba magi character gi sequel magi incidents magi kano sing sin por panga tane magi aduna mukhai sam important part am oi mukhai si yawi hogi actor prem sarmana mukhai gi kano se lawi okay tams mukhai gi role jam chaw mukhai character no ai ni ro haina bje khoi ramayan da SCU hai matam da nga mana SSU matam dam ram gi maram de yu hai pro mana du ibu matam se da ho budal oi busi rabon gi maram ta lo irame hai last da rabon je ram na har ki ni haraga only ram je atu khatan da palam hai ramai to dana film se da su mukhai gi role jam chawm dong mane khan jai adu losalak bse da film se lagli ba January gi tarik tarani thoi da board ta premier show tore miam da khudul tamandore adu bu aroi boin hai tare message am ta miam da appeal to bini batara gati kari appeal to bini uza dagi hojar ge uza Romi dagi film se dum film nuksi bi ba khwai punamak lakpiu mohok sago dum film se yengbiu duga mahok tangbiu sima okay Kaiku China film se hande no mayam no sibi na yokat pidal lai hanaki film se mayam lakpega film yokat pega ho film distribution yokat dum ta mayam lakpega sima jun wai ni mayam ming tamina sina sini okay kari message piningi big bu miyang tabi ba mayam da Sanagi nga hai film si lakliba tang tarani thoida board so no chagadori am so idan lakpi hoina in message pijeri okay Jenny
kari message speech sanai nga hariba film asi yeng amatung da su asauba message yauri haidi film si akhoi gi yamna nupi nakara khanba nupi amana samaina kasunata ba nupa amada nusiruraga magi nadaro oiramba asauba oiramba to atuta kalakana mana khombang ko pata nungsiba to ki magno achaba nina atukomba nupi mayam ohenning tamjaninga oi pato atukomba nupi mayam ohenning Okay. Bala message final message kogi miyam da kari having like client with our koi premier show lakadoriba January gi tarik 12 da Bhagachandra Opanya Theatre bota Sanagi nga directed by our Romi Meitei, produced by the one and only beautician magi makhuta magic yaurba nupi khudimak loinamak phajathohan bangamba Jenny Khurai masamangna produce our film mayam shoidana yengba lakpiu sungsoi shoidana khoigi Manipuri film gi keno sida sangsar sida haitare film gi jagat sida adom gi token of love and respect utpibani haina khoina laujage shoidana mieng taba lakpiu ekoi su lakjagani punneng minase dara su lakpiu I just really like it. No, Miss, no, I don't target. Okay, you look like high films. So I don't my pack for film. You have a key, which say Pizaraga, we Sanagi Tamoi, Pan Baku actressing, producer, director, Punamapu, Tagaza Pondoxagi, Aduga, Akwigi, Saturday Night Shogi, gift partner, Liklagi, Makaitigi, Yamachamba, Apika Pipa, Kudol Masam, Tamzagi Havatare, Kudol Son the Pusan Derna Injury. Okay. Bala, thank you so much, and the film just with my papa film on view. Aduga producer the Sujana, thank you so much. Ozaro midis like Oza kitang lengkar piro aiju tarapule Oza punba male. Thank you so much. Okay, give ani danga yo biro. Okay, sise. Okay, kogi Kaiku gi isanopi atom bigi haitare. Gift amatang koi Kaiku ta tamjarake. Thank you. Redy, thank you so much for coming to Manung Saturday Night Show. Aroi boina kogi Sanagi ngagi tembu impact news ki maike degi Yaiphaba Mongol habatare so mai pa ko film oi view haina wish pizza ga ngasigi Manung Saturday Night Show gi thoram si matang chadlo sinjar gi duga ngasigi thoram si bu mapung phan bikiba amadi thawai happy bagi damakta puno pu amukhan tha chum chari appreciate your joining. Thank you. Masaling asigi Manung Saturday Night Show gi thoram ngasigi edition se karam to bi ko dekhan bir piyagani khoi mail id di impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment with the feedback thabir piyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Khurum Jari.